السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرچی چارمی روچ رمضان ہے اور ما تفسیر کنگائیں ترجمہ کنگائیں سورت یوسف علیہ السلام ہے اور ہمیں آیت کے یوسف علیہ السلام واب گندت کہ وتی پتا یعقوب علیہ السلام وتی وابا گوشی ادا لحتی درس دروس و فائدہ ہستے تربوی تربیت توکا ما لوٹا مرچی ہمیں لحتے درس دروسا ہمیں فائدہ چاہی آیت بزیریں وحدی کہ یوسف کے وتی پتا ہمیں وتی واب بیانا کا اولی فائدہ ہمیشہ کہ پت وتی چوکان چے نزدیک بی چوکانی سرا ہرچ مشکلاتی کے چوکانی سرا ہرچ مصیبتی کے چوکانی سرا ہر تکلیفی کے آت بکنا وتی پتا گوشت بکنا بچہ یوسف علیہ السلام وحدی کے واب دی گونڈا کجا شو وتی براتانی کرا نشو ڈنا وتی سنگتانی گونڈوانی کرا نشو حبرنا کو آت وتی پتی کرا اشیاء چی ظاہریں کہ یعقوب علیہ السلام وتی چوک ہنچو تربیت داتگاں کہ نزدیک بیتا وتی چوکانی ہرچ ڈولی مصیبتی چوکانی سرا ات کا ہرچ ڈولی چوکانی سرا حبری ات کا ڈارک راؤں وتی پتا گوشاں بائدیں پت نزدیک بھی بیتے وتی چوکانی لحتی پت سک دیر وتی چوکان چی دیریں آئی چوکانی درمیان فاصلہ ہستے بلے لوگ تو کائیں بلے آئی طریقہ آئی یعنی نندگ پادایا وتی چوکان گو چوک آئی دیما ہچ حبر کت نہ کنا اگر چوکانی سر مصیبتی بے مشکلاتی بے وتی پتا گوشت نہ کنا آزانا پت گنتر مارا میڈیٹنگو گنتر مارا حبر دا گنتر مارا جانتے او وتی پتا گوشت نہ کنا گوڑا ای یک سببی بیتے چوکانی خرابی ہے اور دومی چیز اے آیت چی زیرک بیتے تربیتا کہ چوکانی ہر چی کی پریشانی ہستا چوکانی ہر چی کی مسئلہ ہستا تو وطارا تو بہر بزیگوں تو ہنچو بکان چوکانی دیما وطا کہ من شمع ای پریشانیہ شمع ای مسئلہ ہو رنگوں تو مگو اینا ای گوندوے اسے دیکھے کار نہیں تو خیال بکان مرچی عادییں دیکھے مردمی بھی بیتے ہیں آئی گوندویں چوک بیت کیں کر رہی گوشتا ابا میں وابی دیتا بلکہ بعضی مردم اچھی گوشت کا تو برو ہرو تو واب چو واب گندے حقیقتیں اگر اننا شما بچاری یعقوب علیہ السلام پیغمبری یعقوب علیہ السلام پیغمبری آئیے سرا بزام پورے امت مسئولیت ہستے فتوہ دنتے دعوت دنتے مشکلاتاں آئین حل کنتے پورے امت پریشانی آئی سر حد کا ہستا وحتی کہ گونڈو آئیے اتک گوشتے ابا وابی دیتا نشت وابی گوشتاشت ہوتی چوکے پدا نصیتی کو شرعی بلکہ ای گونڈو واب تو زانے کہ مسترین وابان چی حقیقت تیران چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گوشتے اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا گوشتے ہمین چا مردم گیشتر صادقیں آئیے واب بھی صادقیں واب بیانتے مزا حقیقتیں وابا اور گوندوان تو کا مکر نیستیں گوندوان تو کا نفاق نیستیں گوندوان تو کا فریب نیستیں گوندو سیدھا سادہ ہی چیزاں آئین واب بلکہ چا مستری مردوانی وابان چا حقیقتران گوڑا تو وطارا یعنی شمار بکان وطارا چوکانی پریشانی کو ہور بکان چوکانی حبران بنند گوش بدار اگر کائنتی تکر حبری کنا اور سیمی فائدہ دا تربیت ہمیں زیرک بیتے ہیں اگر تو چوکا ہوتی مناح کنے مردمی کستری مناح کنے چیزی کنگا تو سبب ذکر بکا کہ من چوک پلان کارا مکا بوگشی چیا مکنی سبب ذکر بکا من چیا ترا گوشان پلان کارا مکا من چیا ترا گوشان پلان جاگا مرو بچہ یوسف علیہ السلام وحدی ات کو تی پیرت کر رہا وتی کیسے وتی واب کیسے کو گوڑا پتا گو وتی کیسے وتی واب کیسے وتی براتانی دیما مکا گوڑا تی برات تی واسطہ ایک مزنی مکری کنند بلکہ یوسف ہمیں دلا کہتے ہیں کہ منی براتا چیا منی واسطہ مکر کنا گوڑا چے فرمائنت یعقوب علیہ السلام ہنچو کی صورت اتکا ان الشیطان للانسان عدو مبین گوشتے شیطان انسان واسطہ ظاہرین دشمنی بزن شیطان تی براتانی دلا دنتے کہ تی واسطہ مکر بکنا شرعی ادا سبب یعقوب علیہ السلام ذکر کو ادانی گوڑا چوک مطمئن بھی بچہ وحدی اگر تو سببا چوکانی دیما ذکر بکنے من چوک پلان کارا مکان پلان چیز واسطہ
سبب ذکر کنے ای چوکے سرا اثر کم اگا ان بازیں پہ چیوشی من ترا گوشتا پلان کارا مکم ز مکم ہمیں ڈولا نا تھی دیما نکم تی بلے تو انچو پوشتا پھر کنے تی زدہ اکارا کم اگر دل ملوٹی تی بھی کنتی تی زدہ لیکن تو اسباب وحدی کے ذکر کنے انہا مطمئن بھی بچہ یوسف علیہ السلام وحدی کے یعقوب ای پتا اس سبب ذکر کو سال گوستا یوسف مزن بیت وزیر مصر وزیر بیت آئیے مات و پھت و برات چا فلسطین اتکا یوسف کر رہا آخری صورت اللہ سبحانہ وتعالی چی پرمینی یوسف چی گو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی یوسف و مات پتانی وستا و براتانی وستا گو گشتا اللہ شمارا منی کر رہا آرت رند چا آجیڑیا منی و منی براتانی درمیان شیطانہ کے دور داتگا چی گوشتی گوشتا ہما جیڑا کہ شیطان منی براتانی تو کا دور داتگا پتے کسانیے پتا وحدی کے نصیحت کو تگا سبب گوشتگا ہمیں سبب یوسف سرا اثر کو گوڑا ہوتی چوکانی دیما اگر تو چیز یہ منع کنی ہے تو وجہ بگو سبب ذکر بکن کہ چیا منتر گوش گیا پلان کارا مکان اور چارمی فائدہ چاہیے آیتا تربوی تربیت فائدہ ما زورت کنے اگر تو چوکی نصیحت کنے چوکیت لوٹے سوچ دے کسترینیا پا ہمیں دولت ہواریکان دوستی و محبت ہے آئی تو کا ہمیں احساس بھی ای منی پیت منی دوستی منا یہ چیزاں گوش گئیں منا دوستی بھی ما یہ چی نزدیک کم چاہے یعقوب دا چی گو یا بنائی گوشتا یہ منی چوک یہ منی پرزند ہمیں دولا اگر تو چوکا نصیحت کنے لہتے اننا او پلانی او مکے یہ غلط ہے چوک یہ دولا قبول نکا تو ہمیں طریقہ چوکا گو تے حبر بکا کہ آئی تل تو کا احساس بے کہ منی پیتا منا دوستی بھی گوڑا تی نصیحت زیرے گوڑا تی حبران قبول لکا اگا انہا پا جاک پا کبکار پا یعنی ہنچے نام بندہ پلانی آڈال نظر چی چوک گوشی کدی ما بوچوٹا بس تی حبران چی تی حبران ہچا گوش ندار گئیں انتظار ہے کہ تو کدی خلاص بکنک پاس بیتی کر رہا اگا انہا تو شرعی الفاظا گو منی چوک منی پرزند منی جان منی دوست منی جگر ادھا نندی طرح گوش داری تی نصیحتاں قبول لکھاں اور پنچمی تربیت فائدہ آیتاں چی زیرک بھی چوکانی احترام چوکان تقدیر بدے چوکانی احترام بکاں یہ چوکانی سر اثر کنتے بچہ یوسف کسانا آت کو تی پیتے کر رہا نیشت و تی وابی بیان کو پیتا پورا ای واب گوش داشت اور پدا جوابی دا پورا ایک مزنی مردینی دیمائی نشتا تقدیر کنے چوکانی احترام بکاں ماں اگر بچارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیڈولا چوکانگو پیش اتکا چوکانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکی دسترخانہ سر نشتا ورگی وارتا اگر راہی جاگے روگا بیتا جتگے چوک لے بایا سلامی داتگا شرے اور چوک کی مدام توار کتگا ابو فلان پلانی پھت چوک کسان بیتگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانی پھت یعنی ہنچو عزت و احترام تقدیر داتگا اور لحتی چوک تسلی داتا اما یا ابا عمیر ما فعل النغیر کسانی چوک کی بھی مرگی بیتے جنگی ہنچو لیبا بھی گمائی ای جنگ میری گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای گو مزاق کا ای تسلی دا کسانی چوک کی بھی اور ہمیں دولا مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نندوک بھی ای کشا یا گونڈی چوک کی نندوک بیتے اور صحابہ مزنی صحابہ موجود ما ابو بکر عمر و علی بلکہ دیگے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر گون بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارتے گوڑا ہمیں گونڈوا چی اجازت گی گوشتا تو ہمارا اجازت دے یا بری مسترینا بھی دیا گونڈو گوشتا انہا مان رسول اللہ اجازت نہ دیا تاو وارتا من لوٹا ترا چی رند من بورا گوڑا رسول اللہ شیرا ہمیں گونڈوا دا تو خیال بکا چی دولا احترام و تقدیر کو تے چی راستی کا شئی نشتگا رسول اللہ ہے نا یا بری اجازتی گئے وحدی کے گونڈوا نمن نے گوڑا رسول اللہ ہمیں شیر ہمیں گونڈوا داتا ہمیں دولا عزت و احترام بدے تقدیرہ بکن گونڈوانی تاکہ آئینی تو کا یک شخصیتی جوڑ بھی تو خیال بکن ای گونڈو نندگ رسول اللہ کشا گو ای مزن صحابہ ای وط یک تقدیر احترامی گونڈو وستا و بعضی میں ہنی مردم وطی کسانی چوکا مجلسان نبرا
مزلینان کرا ننا دینا چوکانی ہچ عزت و احترام نکننتے چوکان ہچ تقدیر نہ دیا اگا آ مردم کے چوکان کسانیہ چی تقدیر نہ دا آئین احترام نکا دو قسم نوجوان جوڑے بھی یک نوجوانی ہمیشہ کہ آئیے تو کا ہچ شخصیت نہ بھی آ مدام احساس کمتری شکار بھی آئی تو کا ہمیں مدام احساس بھی کہ من ہچ شخصیت نے من ہچ کت نہ کنا ان حقیقتاً ہمیں ڈول بیتے آ مردمہ اگا کسانیت تو آئیے احترام مکنے آئیے تقدیر مکنے ہچ مسئولیت باندہ زورت نہ کا لوگ تو کا تو آئیے ہچ مسئولیت دات نہ کنے یا کہ ہنچیں قسم نوجوانی جوڑ بیتے کہ آ ہچ بے پروائی بیتے بے احترامی بیتے تاکہ وہ تارا ظاہر بکن وتی شخصیت پا زور پا بے احترامی پا بے فائدے کار و کرداراں چیا تو کسانیت تو آئیے عزت احترام نکتا تقدیر نہ داتا آنی مزنے آ زور لوٹی و تارا پیش داریتے پا بے عزتی و بے احترامی کہ من یک مزنی شخصیتیا وتی چوکانی عزتہ بکاں وتی چوکانی تقدیرہ بکاں وتی چوکا مسئولیت بدے مثلا کسانا بلے وتی گوداں وت اختیار کنتے ایدے گوداں دگے اگاں گوداں ہنچی مسئولیت بدیے لوگی لحتکاراں بدیے بلے مسئولیت زیرتے اگاں تو تقدیر نہ دیا ای عزت نہ کنے ای احترام نہ کنے ای تو کا ہچ شخصیت نہ بھی ای تو کا ہچ جوہر ماں نہ بیتے اگاں حقیقتا موتی پیرے نہ بچارے میں پیرے نہ کیسا گوش بدارے چیڈولا بیتگا وتی زندگی چیڈولا گوازین تگے 10-12 سالی بیتا گوڑا آئیے وہ لوگ پورا مسئولیت زورتا آئیے وہ لوگ پورا ڈبا زورتا مثلا ملکان بیتگا ہر چیز کے ڈگار بیتگے دہکان کاری کو تگے یا کہ شپانکی کو تگے یا کہ تجارت کو تگے 10-12 سال بیتا گوڑا لوگ مردین ہمیں بیتا مثلا میں پیرینا میں وتی ماں پیرینا کیسا کریں گا کہ 10-12 سال بیتگے مثال گوبر دے مردماں مثلا گوبر دا ڈگاری بیتگی ہورانی ٹیم بیتا پتا دگے جا گیا مثلا پلاباد ڈگار و زمین بیتا ای چوکا کہ ادا 10-12 سال بیتا میں وتی کماشا نہیں کیسا ہے گوشتے مارا گوڑا یلوی کتا من 10-12 سال بیتا وات شتا آ ملکانی سارا پلاباد کسانوا ما ادا یو کہ ڈگاران بیتگی 10-12 سال چوک مرچگین 10-12 سال چوکا تو برادے دکانا رادات نہ کنے کہ سامانی چیزیں بگرنتے چوکانی معیار نہیں معیار میں گے ماں ہمیں ڈولیں تربیت چوکان داتا ماں چوکان کسانیت چے ہچ مسئولیت نہ داتا ماں انہیں احترام نکتا آئین تقدیر نکتا و صحابہ کرام اگر بچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ڈولیں تربیت داتگاں آئین عزت احترام تقدیر کتا جنگ بدرہ پیسار ابن عمر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 14 سالی بیتے کہتے ہیں کہ من جنگہ بہر بزیرہ خیال بکا رسول اللہ وقت واپسی کنتے کہ تو کسان 14 سال انترا و ہمیں ڈولا جنگ احدہ عمیر ابن ابی وقاص کسان بھی کہ رسول اللہ کرا کہ من جنگہ باہر زیرا رسول اللہ قبول نہ کا گوڑا گرے تھے گوڑا نہیں رسول اللہ قبول کانتے و زہم گشتے آیا زہم زور تنکتا زہم زور آئی کوپے کے سرا چو باستگے ہمیں چو کسان بیتگاں چیا مردی تربیت دائک بیتگاں مسئولیت زورتگے بی بی عائشہ اگما بچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے وفات کتا بی بی عائشہ 18 سال بیتا آیا روایت کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2000 حدیثہ چی گیشتر رسول اللہ روایت کتا بی بی عائشہ یعنی چیڈولنی زندگی بی بی عائشہ واضح تھا وحدی کے رسول اللہ وفات کتا یہ 18 سال بیتا ہمیں ڈولا اگر وحدی کے چوکن تقدیر و عزت و احترام بھی دیئے و ای لحتی چیزیں تا تربیت درس دروس تا چه صورت یوسف مشمدی میں پیش کتا و چونے حقیقتاً بازا بلے وقت مارا یعنی انچو وقت نیستیں کہ مدرستیں درس دروساں تربیت ذکر بکنے و باندہ انشاءاللہ پدا مجلس میں بیتے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ